Sa sisenpat kuble ye phi baro bat pidang ye pe ye ka kubor jong u mau por. Habingin ya chaprang bat ka kubor hagani ka por tungin ye pe ye kimat ke bakongsan jong ka kubor kumne. Dei ka thma po yeng ka dauba bahir ka Congress ha ka election MLA ha ki sanjala ong ubaroni. Penpra ki pajba ya ka narker khardop ki HADC dawa weng ya ulengdo ka hima soyong. Ya sahu kitrong kitmar na ka surok ba khang ka HNYF ya ka surok bandrung shanarang. Bapen sa teng ban maramot ya ka jingtwa ka surok hanong chram da ka jingtho lej IT ka MYF. Khat artarik ulber onkot jingalang ka core committee ka EKHLTWA nadu kinongnya bat kitrai kali kamai. Marsiteng ka bami na ka film nga armet na ukla ajat on sam u storyteller Shaki Bajinjar. Jab kawai so kadiki infighting ka ba pe ko mo rin rasi woi ni kinong yalang bala rimtam pa suwen na jab man to thum chief minister manta dang tumba ko posisna menteri kam kita ngasno kani ka jing kaliang leader ta pinpel po Uttarakhand ko BJP ka yer ba nomor baki kaliang leader so tadi ko kata te apa goa pat kadai katahi namar ba hangturu kadang ni fighting te hak jing mi bon ki leader jangka parti mot mentangi dam yang hak kata ke bangun ke proses ke bangun hak rebuild yang ke parti macam nak sedang biang ada apa sedang Manipur kalong kumne mau ngatrai ke jing don kani ka ngeda ke jingdan kanida kamot uhi manta la ai bori u hadu kat ne ba kamot hapon notice de kamot siong na ula pnya mo so kita ngin hapar khat mai kumno banne ban ya counter ya ke BJP namar ba kiwi state lese dawan kuno parti na phe ri ni ki jalaret tenga song ya perkataan nomor ba yo ki wonra ki ai ki ban kata ya jagun di bari menakani dan menen mencising dan keren po council session ya bejing tu banwan ra ke village council atau ni ladon ki darbar snong darbar ni Batin yo kata kalau kebut banwan ra ke panchayati raj na kerpong na lende ngalakran pa house tukum kita ki ni perkat ba namar ba BJP de ni langsung tu ni komod ka kwa ban so ba yu he pa kelam da salia ni ki pa ke bang yong de par majority ni ma de imat mat ya urit pa kamu so ba on bit biang mo he pa ni ha perkat ba kata Kabuk Palace kawan Rashapi ya ka kod yara papura ka General Studies Pepuan Pinkeng Aktiar Lade na ka benda ki competitive exam kum ka MCS MPS bat ki way ki allied services kat kum ka syllabus but to my tam jong ke MPSC araja arwar phila ban yo ye ka na ki dukan kod paro ha Shillong Kalau kumne mo ke wasmusi namar ba kipai ba hi kilakwa makanwan jinglan na try lada kitu ki MLA Congress kimpet na try nimdan jingar tapi chu har pulai kipai ba kina jingkershan ko purai ke Congress dan kumbang aso mentahi niya chirum seneng mde tang hamlim wasmusi kaleng sodong asor khapsor ki ba kham sekendong ru kipai ba kidang ko ai Congress temasno Distang hangi ke parti Kongres, ba kumnong in penklanya ke parti, kumnong in lecho pai ba, kumnong in itu policy, ki program jumi, mau pai ba on semua tu, jinggan kami yang besar. Kau kata ki bubun ki dah, nomor ba, ki ngatrai ke jing baklahi kalong ba nadu bangitung Prime Minister, ini tu ya ubriu ubahok Manmohan Singh.
ubri ubla treshi to melonda pun mental ada ke BJP ke yo ban kamnya kini ki kiu ke India jadi ki policy jong Kongres tang bakalong ni yo Prime Minister ubri ubicarcar ubri ubamnang ban ai kata ke publicity lane kata ke jeng to sopai ba kumbale mudi lada pi ya ko nujori ke jeng trai Manmohan Singh bermodi na trai lada pi pe ka roi ka par jong kari try umudi umkot kan Manmohan Singh tanggo umudi pat unang ban ai kata publicity lani kata kejeng mo ban pan priang ya kata ka khubor jong ba pai ba kini andre pinpet menta pinpet pori India menta ka jingkiu ka jung kerdo kam ka jingkiu ka marbang marbi inflation ter tendre unang pat ban pen be ki pai ba kani kata le pinpet ya kapor Kongres hakapor ba kaperthai berkoi ka dor jabu mphniang ka kiu ba re sarkar hapo ka jingela Manmohan Singh ki khlam nyat ektu ka jing kiu dor leng ka perthai supai ba pinpe yakini ki banai kisnam balada ka pat ka dor jong ka petrol jong ka diesel ka leng ka perthai ka hiar re modi pat ai kata ka jing motoi pai ba nyat pe supai ba ya kata te kum kita ki policy lesi upai ba ori madang sutu re nibla de kinong thawang sutu lada kari menta kari India menta kala kiyo hapar khoi kilian kidi policy terkam ju Congress economic liberalization kidi par khoi kidi ki policy jong ba Congress ko pinpe kita lalong markham pong ka por mudi tikani kan sa shimpor so kato kan nesnem ba upai ba susmuthu ki policy jong mudi bang talas nak ta yo upai ba pinpe menta Hidon kini ki scheme ki balale ka sarkar sim no pam kane ke bangyong kata ka bala sis pasni ne ke energy hakane ka covid hakane ka lockdown lada dai ba kam dan ke energy bono pai ba sino kendong le temu tahu kamu ni pinpai untuk food national food security act ban ai ban pai bi kilong yang ngau sem badong kinyo ukau hakador ka ba khanduna ketika sen Kongres ke bale ukau laitin ka pot kamulo umanta sikilo final laitin ka kita ki bale policy jong ka sarkar Kongres ka ba mentok mentapat mo nomor ka policy ka simpor ba pin yo khai yo so pindalat treshitong ka sen Kongres sipusnem nadu arajar saw hadu arajar khat saw dolo wanu budi kemut kini kisnang banyo kejimato upai ba mo de budi repinpet mentapat new prasnam sunshar modi pasang hian kejing kerdo kam kerdo jamun sirkai pinpet haka budget ya ka bapenang pisa nam ta belajab ka nena riji lapaniar hado daki pokro pinpet kejing penang pisa ya ka puli putila hiar di kum kita ki suki upai ba sesuatu ba plan ke BJP kamle ka sarkar ka ba an perkhat kita badon ta kinorem ki bchingai man pe bisulong short term benefit and in the long run in the long term but by
Katay ka pumpong. Ngan ay na ka supa ay bibisang na benda. Ah, ngan panmiang na supa po benda. Tengah tengah So kali siya dengan ko pipa benda jung isiso kum na. dengan kerpat Ngan tabira. dolar ke Yang pik. tay. Ka HNOIF Northern Region rengkat kilong keme bat ki pach ba ka sinong arpomer bat narang menta kesngi kilalik ban khang sendon ye ka kerdop krong kajna weight bridge ka badon hanar ang ban persha halor ka jingbom sut nyau ki bor penya ya ka jing jenjar ki pach ba ki blasha ka ajur na upumpum ubolami na ka tika kerdop krong kajna jong ka sarkar kani ke jingmi jong ka seng HNYF bat kilong keme rengkat ki samla ka deiru hadian bagi pach ba ki lau na ka po syakapor ban penbha ye ka tika surak ban rung syaka kerdop krong kajna Henry namar ka jingle kuman nadu ki bor penya ka tika kerdop kim man se ban le da ka bateng khnang ba ki bor badi pe kin sngo kumbalayu i menta ke sngi ki babon ki kalikit mar kit mata kilayo abanya sahu na surok ba klem na rung syagate ke kerdom bat kadaw kalong ba kinong elam jong ka seng HNYF bat kilong kimi kilakhang dam sendon ya kate ke surok ban rung syaka kerdom da ke bakibu da kimau bat khanglat sendon ye ki kali ban rung syagate ke kerdom nakaliang jong ke HNYF layalam da presiden ba Marcus Martin bat rengkat kiwe pat kidkhon bat nakaliang kilong kime da ka kong mina lengdo ke balapan pau ye ke jing sosan ke jing im ba kihap ban bam bat ring mensim da upumpum Pulang ba jadi bisna no. Metang ke di pulang. Mereka ada jingler. Mereka ada lawanan. Ya kendai rotok di lokok le ang ni. Hai din bukto. Yai, so hai din. Lai ma ni asan bilang kami Kali lambat 6 dah hukum lah guna. Boleh kita kali jam ni. Kali hamling lah pun. Baru yang lain kali kita nak besok. Ang kilong kini sim karay tang kaway ba day ban snabe ya kanila surap ang ban the ya ka ban rai be ban snai ya kanila surap ban siang da karong lem da kunta nginum sya ban pli ya kanila get bat ya kanila bandrung ka kali nakali ang jungi nilap sibun ka jing bat ka yigi sem jungi ba ni that jan dong long khampam ki badon kunret tang su that ki jan ki bali ki lasau wat dikun ki bali school ki mi da ying ki lami bat inu kome poin bat poya school kila adap ta kajing pumpum bat kila yo ro kajing biyong kli jong kia school tingin na kaliang kilong kimi omdei tang sisin hendrei lalai sin ni wan dawa kan ne kapor hendrei ki sekolah tang ye katin hendrei kan ne kasin ka balai ni kwa ban snabe bang ngin the da ko hendrei ngi rai be lada rai ban snack namun in khang dam be katala ni la rai di kilong kimi baro ki gadon da tingi halak ki jong yin bat ki nimbang sia bangi khat ye kaja ha bangi sim ye kaja ka peliang kamut tang su khat ikaja kalawan ka trem ka jing pumpum halor ka bam kadi jungi halor ki yingi sem ni lahap ban ker plastik bung gine long kemi ibadon kayeng rusurok ihap ban ker ki plastik jung tapi ngik dei pe ying jung long kumno nakaliang jungi dawa be ban sna be yakani surok ban ya bun tin nadu mene bangin dia keren ya kaju ni rai be kawi ka jing rai ba dei ban pen sna be surok ladam lam kumta ngingin syong da syong bersisi kam le syong be yang ne nakaliang jungi kum kilong kimi dawa kata Asoban siang ka sulok kumbai ilo ang manay iPod pusi mo. Lada kum bali tim iPod ringi kum kipat ba bangin hang su kakali ba kane ka pumpum jungi kan nomrung ha kaying kesem. Ya ka ba si pusi pin ilat ini bangin snap bangin syong jar andai si pusi ilat kum dia bo kum utrai. Uba sim ya ka jing kli bo pe ki long ying long sem. Om ban sai ka plala den dei
pe iki long ying long sem pe iki basyong hagi kun giti jungi bakta ega ko yakia kane kade ka jingpang ka bangi ang ka bangi shnah dalade une upum na kata bami ude corona oba khortam badu bakta igi tor bakta igi nut iki kolong senam gi jungi nakaliang jungi kolong pindingi kerpatang gi kata helps me in resolving the problem of pet na i try jong ini ro laong pilang ya sebab madirang basnong ma te tang ta tang ngat pat ba menta kini let not shing ma la ni la sang thu ga issue jong ki ni lu ni prepare you the report in the to ni kini saya hai ka jiwan jongi kum geseng chenwa f hakane ka snong narang ban wan ban sakhi rengkat di kilo kami nang snong jong ka snong narang athumer ba cui mo marjat hadin ba ki ka sarkar kala bu ya kane ka jaga thos ka wo kata ka wait bridge ko tin pare man thau ban wo e gli ba yai lamba kane national highway ba kanyo e revenue ban simi kata kata te hoi nilai i bala sakhi ba ka sarkar kala yo e revenue nang na kane ka jaga mo ba nakale ka transport moment ka set up ya kane ka wait bridge jaga thau te penban kulong kumba ngi yoi ba ka sarkar kale matla bat kai ile ipen ye kinong snong jong kini kisnong apo ka arhumer area ba nadu ba ka stang ban tei ngane ka jaga thau kelas tang mi kini ki jingle klet ban perkhat ban pai khmat supaya ba hadin ba mi kini ki pumpum ki barung sekilong yi ngasem jong upai ba kira mar kata ka pulong ke chmaef banwan ban sendalang ilong kami ban persya banum sya igni kali ban kidang rungshu sa kane ka jaga thau ka wo ka ba penra ka bakit ik pumpum ka bakit chadu ka tig snong art homer te kata ka dig nongrim ka ba kasang chinwa f kayeng ban kersyan ye ki pradok persnam kilong kami kilong ino sem jong kadong rim hoi ka bahap ka snong art homer narang bat kiwai teter te kajiwan ka cungi kolong ban persya ya kane ka sarkar ka ba matla ka perkhat ya uduk urang li kup seliang sem seliang bodon ki yigi sem ki batap da trap batap da kaplang hanrai ka ai ka bami nang ne ka ba ngi so bodong ngi so sat sia ka sim baki so ki minister ki ba song suki ba ki mi i ka singe ki nok snong ba kai mo pulong ki bani mala ban cross ki ne snong at mer halor kumpum ba lami na kene ka jaka thau ka wo abi de ban kene ka kata te kumta na kalian ka seng chuma f ka si ka shimle ka sinjam kene ka sim ka balai la bano ma ngi na support ki nok snong jaka mer ban wan mi ang ne ban wan na ki ki kamet ba ban IT ban len la de ban ki lok mi ki ban hang ne ki don ki kunret ki man se ban wan ban beni ya kata ban dawa ka hok na sarkar adin ba kale klet bat kai muja na matang obyang lade na kane ke cingyo tengkanang ne ka klet pat ya ki nok snong jong kajilam ni kania kata kane ke cing wan jung na kum unong elam juga cuna pan ki khot juga sagi bro hoi bakane de ke sinjam ke pening kong basang le sela manong la ka sarkar kam sim kia ban pen baha lane ban ai ji sakri ba bahai kini ki nok snong kum bang akan mene kalong ngadep kan tengroi por musuah warja arho so bikin siang rong sing menikong ngala perngem ban pu deka pu silom ban sniu ne surok baka kali kan meru sepo tang nam ta bagi biang musuh snong kata ka dei ka kabodan hanga kum sakri pa ba ubaki long kami kinong snong jo kadong ribhoi betu kecilah bro ko ki sini aingi bangin mi smart ban ya kren ni kisi ek jungki kum bang akan mene kambhai nga bangan sayid khmat yong mo baniai lengba kane ka snong ban ka dum ya ketika pumpum bami na kane ka kata kaba ungai lang dhar bulong try mo don ni kata ka mensim tibu play nane ka mensim kli nta kine ngarong so pondong ba ngamla ban set marla e khmat mane ngong bunsin ngaju dengit khmat diok mo mas poi kane ka tul wai bridge henry kajing long simat kampot ha henry ngidi pakat ru ke ba kinong snong ki ot kinam na ka por se ko ki semje ban em kilong kumi gidan ba don ne
kiba profil ada ru kiba pencisha ru wa na kiu jaru rung kani pum ba mi nak te ka cika lum khajana jong u nong simai jong kani ka kata ba khajana jong sarkar ka balik ki minister ka pen long pen long pen iben along ko baki iben ye kinong snong wat pum bumi nang neru karung kiu ja jong ki ba cika thia jong ki kata kani ki semua ka ba khia ba yang a bat yang hilang boro tum ki khot jong ka cai penru hak teng jong ka HMIF ba ka jinge kadai ka jongki ka bai kindu man ka sengi kapen bitar yang iru kapen long diau mensi mengiru bansawan hang ne em bang itekel government la ne ya u maksimal la ne ya u minister transman rai ane ne kami pemim bakila ale menla bolo si kita karai ke ba na ka sengi giyang long nadu meneng de keren golong ba ngin langsung kriti lada uta u badi pe uta u minister badi pe ka transport ada umun mi hang ne ban kulari ki pe ba kamut ni kum di khot ni jai beri kita ngai senar ngin song hang nem le ayo long ka bolong jaga berja te ka baar golong lada ka sarkar ka leklet ni kita per khoi ki jingno wa jong nong nong jong ka slong ar kumer ba jong dong ni khoi ka chunef la panong ka bakado kala ban lek khang na ka talah hang te ai talah ngila ra lupa ban lek khang sitein rai ngin ailat ya ki nong mikmat jong ka jela kamtam ki minister penwani kreng ba ki long kemi ki blasak kata bangi ngimkwa ban unikran ru rai umanikran tam kilong kemi rai ngi long pa balada kale menla balada nadu mentala kan snam oh kani sukar impi kala yalam ya kani ka jela ku sungi hato kingai mo ba umi iya kani ku namar kata tulong yenga mo kum dong ilam bancit telah mentah ya aku tuli dan telah po kali balik kang telah hante rai ngi ai kalat iki bakinwan ban ya keren ba kilong kemi ai kata ka kulari kilong kemi kinong susnong ba kinong sisnong kinyo isay kita ka jinghun kaba kinong punya ya kene ka kata mo kinle ha kompadai makenang ba kinong ta su adin ambon ya ka we kijuki Menta kasngi kinong ilam ka Megalia Youth Federation kilalej ban yakendu yaw ba bi umdor Executive Engineer PWD West Khas Hills ban pensngau hu ya ka jing e ba ki paj ba ki yakendu namar ka jing pensa teng jong ka sarkar ban maramot ya ka jing tua jong ka surok National Highway Hanong Chram ka balabu jing ma ya ki paj ba anong le no wan ha ka te ka jing le yakendu kinong ilam ka seng kila IT ru ya ka jing tho how to officer ha ka bawla kular ban shimkia ban ya kren bat ka sarkar bakan le no kham kloi ya ka badon kam Estimate pertama ada sebuah tim buat import dari dalam sanksi itu satu lagi. Sebenarnya hati naik, ekor yang gigi lomo, ada naik, ada. Kajingwan yakendu jongi ya Executive Engineer jong kanong Stone Division tentang sini. Kadai lot norim jong kajing nam jong pita bidon haka mau sundut blok. Habin waktu ke Surok National Highway, Sulawesi Situra, ada arja kundai. Di waktu Surok itu kerahap tua. Kendai imtip nak tahu, bahadu menta 4 sembilan ya katai banten bahaya katai Surok. Kehadin kajing kajing nam jok pita im banse banwan yang kendu yu bat ban ai kajing tho ba bunlek kloy ni kam nang ba kanam bu ji yak ba kiba kamai kaji a kate pan bat kanam don kono kajing jiak susi tamanong ba setangkat tu ni por in mat biang yak liur yak ayam slap ke lor ki kane ka benta engineer ulah bubur ba hoi kala slam bat hadin kane kajing thok ka jungi ursa par yak kane silong chadu ka hoti ba hinyo no yak approve dan yak sanction hak bedai pan pentai yak tei surak kane kadai hang teh janong shram kane surak Ka kanhun jo kinonya kali kamai jo ka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association kibadon hapo ka core committee kilapan bena bah ka khatar tarik leber kisapan long ka jinglang pajba ne ka general meeting Hamadan Malki Shillong ka jingtmu jong kate ka jingalang kalong banya perkhat ya kibabun kimat bakenthuk banjit thamai ya kinukit kam bat kiwi ka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association nadu bala ino kam kinukit kam kibarim kenthup nadu uba wandon bok jarwa badis persingarani bat kit khot jong ka isi
Kaneka Association, kampar syamlajit yaki nakit kam ki bathamai, Henry Klashutau do kakul committee, ban pej ban kmi yaki kam ki jam jong Kaneka Association. Nakaliang kinoyalam jong kakul committee, kilakin tu ya baro kinonya taksi ha East Khasi Hills, bakin mi renti lang hak te kasngi, kenang baki ki jing temu kilong ki bajob. Ban ni kong syap ni nasmo kejing susi do bakrau. Abai day wat kejing sung thai jing no kam ni ki nong yalam na isi barem. Te nakaliang jungi hi kum kakul committee lai kum beda kakul committee abai day bakan nega East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association. Te nei penbet ba nakaliang jungi kum kakul committee play i bikla sung thai kini nong yalam jungi barem. Te nakaliang jungi hi na penbet ekatarik ba deka caka banyak penbet eka general meeting haka general meeting kan day haka kan tarik kasih sejan haka puar kerwi James Stab caka kan day malki madan malki buat nila karpat ro yaki nongnya kali buat kumju iki try kali ba baro ketika sengi begini poi lang renti nadu nongnya kali try kali ketika general meeting ke bang nilai penbet haka pu madan malki te nila kan turu iki try kali ba ken pa ya lagi jong driver begini poi lang ketika caka ketika sengi amba kaniat baik ya arti ka general meeting ka jongi ka general meeting bangi penbet kin bon ki jing niat ther ka tu sengi bat kendon ru ka jing pentmai ki nong kam jong ka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association kin jet tmai nong kam bagawe ru ba mentala na arsnem bakala den den galap dam tinggal du bun ke la long la du ban belong ke general meeting wan ko snem ko ba ka kum ka East Khasi Hills Local Taxi kala itu mo man pelong man snem tana du wan dari ka kram covid ngila du ru ban pelong di ke meeting wan snem ta ka jing thumo jing iru kata ka wei bang yo ban ya keren ki jing e ba kum ki nong nya ban ki try kali ru ki don ka jing e kalian jungki kata teng ning sepet kasngi se keren raka long lerak ke sorkaru na benta jungi kan perkat nom tak tax na kan perkat nom tak petrol ru ila ban keren ya tak baik kali raka sorkar ka kloi ban penduna tax ya ka dor ke petrol ka diesel bai dei bagane ila syua thau mangi ki banang don hi haka East Khasi Hills Local Taxi ni thau da kakur committee te ka don kakur committee do mata kumbang im tangiwan imba kakur committee ya kata dengan kakur committee ni penbet mangi kum unit ki circle ki bahap ya po East Khasi Hills Local Taxi nakalian jungi hi do mata ni pat itu ite weekend hun te nakalian jungi hi in khot kelum lang ba ya baro klem da nyo no but adu mataro ngim pat itu iru ite weekend hun de kata pensa dum swat yang iru kiba don lah ka East Khasi Hills marba ni i bakila don kita ki weekend hun kiba mi pen thobre kita ki nongilam jongi ba keno belum bisa bian kita ki nongilam jongi te lor ta benta te ngim don i bangin pensai ne nak leng jongi bai de ba ki nongilam barem te bai de kita te ngin sai seperti hi makin haka general meeting nomor ka general meeting ila khot lang ki isi barem ru bakin don betalang kini pensai lang kamat dong kubon balak Ka storyteller London production kan sa paniipay ba ano e ka film kasi kabalay karteng nga armet na uklajaj haka karwe terik leber arajar arpuar nadu kapor karwe bejem step arbaje saushteng bad henyo baje janmet abiju cinema shillong haba penbenaya kane Shillong Press Club hakas ngipalay uba storyteller London ulethu bagajing temu ba penmi ya kane ka film kalong ban ajing harap nagamata gitu kibreu kiba syam janjar syam lanat ulong ba march teng nakabami nakanaka film un sambej syakito kibreu kiba kardu bat kiba syam janjar kumta nakaliang kane kakanhun kakantui kipajba bakinwan ban ajing karshan lem ya kaneka film banwan pej basakihi dala ki jongki khmat nakaliang uba storyteller London ulethu bakajing temu jong kakarteng nga armet na ukhlajaj kamut ban kantho smu perjaj benreu Henry kalong ban ai mensim ban tengkai yala kariti kadestur bat kajilong tenrai jongki khasi ya kakana jong kaneka film la thauhi da uba storyteller London ubala penbi penbiang ru hak ban shna ban penmi mentang ka subject kami wan hani kadai ban release kadai film kajing mot jong kadai film kadai men's
are the swords, women are the shields. Kajimut kolong ki kentai ki shilrang kasi kilong goi lam, but ki kentai kasi kilong kasti. Kata kadika main theme jong kadika film. Lesi la rapi perkat ka film nga armat na klajat baru ka kinong kadika film ko ra ya kajing so yo per jebari. Henry M kata kamlong. Kata kamlong kamdon jede. Hane ka pen i ka jing ra jong ka jing ye teli ngi par kasi. Ka jing ye teli sing sitan kumnu bu parau ki kli. Ya yauman kumnu ki kenyi ki sim ke kli na mata ka yin kesem. But kumnu bangin ri ya kata ka akor ko porom. Kariti ka dustur. Kenang bagajat benriu ko barit pat jungi kan memjar ngai no. Kani kalong kan nuksa kum tanga kentu bat ngakerpat. Ya ki perlok borok ki bayo so ya kani jikran junga. Persang banwan pet ya kani ke film. Sibun ki message ki ba pin yo na kani ke film. Kajing temu junga ya kani ke film kam da thau na kam ta ong bangan business helrei kumno bangan pasyat ki jumut je perkat. Happy ki samla ki badang ki dang san bat ki badang ret bat kumju ya ki balahe bakin yo pan pet ya kani film bakin penrung ya ki jumut je perkat jupi kumno kajing ye bat kajing ye tri don ka bakam kraw pertai like na kajing ye kajing ye kadai ka spa ba bat kumno bangin ye ya lo ka jong ka jat ka hang ding ong armat klajat oi kadi ka story pang kawai ka khna puli ka ba armat no ka henry hanau klajat ni borong tenre kamdon kono kajing penram ye no henry kajat bet ka story kalong kumno bat penek pensa ya kajat beriu ka film ying yiring tang ki lai chin chakang yiring hapo southwest kasil hapo shalom bat hatsboy kani ka film majing sha kong shoot ya kani ngi kasipor ngi lai banai bangin ring de film bat hadu editing ngi kan poi sau banai hajing sang la de menulis kani ka film na do banai March August nem arjara po re bakalap no ka lockdown ya ka certificate ngi la bio na do February na ka CBFC na do February ka nem arjara po kajing lut jong ni ka film kan poi sha hapo kan riulat te namar bangi le hi na dong sinong ki ter la jong ki i la jong na dong sinong te kumta hapo an rulak ngi lot ya kani film ka jingjrong jong film kalong argenta katan menit kani ka film jong ala de la pelabun ngala sina film na du kis nemar jarlai te Henry menshwa bat ni shia flight CD ngi padang pen i hapo Angelis nama te hapo biju ngala yo i pen i kum ka film Siabatar kum ka film Dekila kum ka film Mafia ka film Bonito bakum ta ter kila ngalabun ki film bangala sina nagaliang jong ka story tela London production nadu bami ke senam arancar pu'a ngila persang banno senyang syaki brio ki basyam jenjar film London lesi ki pasentrat pan TV pan YouTube kila ihi kumno naga junior story tela London kala persang banno senyang bangin yirap ki brio badu bat kani kadai ka project ka pathamai jongi hajong kani ka senam arancar pu'a bat ni kwa banang panhe ya kani kumta kani ka film ka bangan sina siteng na gajingmi jo kani ka film ngan sam syaki brio ki basyam janjar samlala ngam ong bangan sam syaki baduk namar ngang odi baduk Henry syaki basyam janjar samlala ya kani ngakular hakmat jong pi ki palba baro ba siteng na gajingmi jo kani ka film pin sai ihi bangan sam syaki brio ki basyam janjar samlala syaki brio jongi ki basyam jinge namar kat balik ka basyam ngai kendu ki khasi jongi ki syam janjar samlala hakaduk hakastom haganjar khamtam kum hakani ka puat jong pandemic duna ka belagas ngi duna ka kam ka jam ngai kedu sibun ki bawani kedu inga terei kita ki ege porkhat ngadon ka mensim i jat benriu jonga kala drung nadu pot bangan angkena Henry ngamla li Henry kat nang mi isgi nga persang ban le ke ege ka babatam tinga kentu banga kerpat ye pi baro ki ba yap ye pi baro ki ba yo su i ba yo sngo ya kani ko bor ba pilwan pet ya kani ka film ngar man na khlajat ka ba pen i hapo bijus nama nadu la shay kasni khatwei baje 8 baje sausteng bat nyo baje te kumto ila poi shaka bakut jong ka thup ko bor sa chisen pan koble shibon ye phi baro ta hadu bagini shembyang koble shibon